Amen. Ngiyaqosa bani. Bantwana basezulwini ihlalisuthu unyandeni lo endaweni zawahlabisa. Nkosi uhlabisa. Amen. Ize ngomndeni wasekhaya komama lami waDlamini. Bantwana basezulwini nakuba kunzima ukukhuluma abantwana basezulwini. Bantwana basezulwini ngithunywe ikhehla elizala elingizala abantu. Eyazala isibongo ukuze bekhona nje isibongo esithi Dlamini. Ilona ikhehla elingithumile mina ekuthenini ngizolisiza. La ngithuma ekhaya komama. Lapho yafika khuluma izinto ezisimanga. Lathi lona kakhulu. Lathi lona lesikhwama esaqale sisihle. Kodwa hambe sama kwasasibi izathu ukuthi lathi ma lisebenza ngemithi le imithi yalo ekutheni ukuthi ma udlula nje umuntu wesifazane uvela ukuchithekele isisu. Mase sichithekile sithathelelile nokuzalela ihlule. Bese lixoba lemithi yalo bese kuthi manje lempini lapho liyakhona ifike impi ikwazi ukuthi mayiya empini mayiyola empini impilo ingakwazi ingamboni ingamuzwa obusele singane ezichithekele engazange zobona umhlaba engazange zizwe. Litheli ikhehla ke elinzala abantu into engomsiza ngayo ukuthi manje nisuke niyekhaya umphefumulo nifike niyotshena inkosi ubunyazwe ezulu ekutheni lesisikhwama sami ani akasithathe silahle emgodini ongenamkhawulo lapha engeke kubone ngisho yedwa umuntu owaDlamini ngoba ke wabona yophila lempilo ukuthi abulala abantu. Ngizelele likhehla nanokuthi lasitshela ngisho imbuzi ukuthi imbuzi fanele encane beyimbuzi ezozala kuphi ekuhleni bamaNazaretha wathi ifanele iqale ekhala umphefumulo ikhuluma iqala umphefumulo ithi lapho okulethwa khona abantu isibedlela la uthi mayisike elozanise isiyela ekhala umphefumulo bese isiwe enkosini yasezulwini unyazi wezulu ukuthi sekuhleni bamaNazaretha lapho egcina khona yonke into njengoba bezoshona abashumayeli. Uthi ma uselenzile lonto leno beniqedile ngento engayenza nobe nisizile. Wasekhuluma ngodaba lesibongo kosawadlamini. Udaba lesibongo sawadlamini lona ngolinkingi. Ngoba lona okuyindodana yakhe. Wathi ma esebenzisa lemithi yakhe uthi mayithatha nje umkamuntu wakulula ukuthatha umkamuntu uthi ma wavela thatha umkamuntu wathi wayizogana isilo sasendulo wathi wamthatha umkamuntu umthatha wakhe nje umkamuntu eselotshelwa waqedwa wavele waphela isibongo sawaDlamini emazulwini saqedwa nje sawuthasikho. Owenza ukuthi ke manje ithi inzala abantu ukuze sibuyele fanele nikhiphe inkomo eziyishumi ezizoya kuphi kwaZulu. Masibuza thina ukuthi kwaZulu ngoba uZulu bewangaka nje siyoyenze njani lento wathi yena phela uZulu ushembe usishembe phela kasiliqili abasemhlabeni uzothi uyabuye nje ngizonisiza akazokusiza yazala ngisho nokuzalela lapho athatha into engaqondene naye athi uyanisiza kuyanilimaza wathi uZulu ushembe unyazi wezulu noyise ekhala umphefumulo. Amen. Wathi manje nihambisele inkomo eziyishumi kushe elokuzeni kwaZulu ngobe niqedile bese kuqala inkomo yeshumi nanye inkomo ukuthi niqolise kulesi sibongo lesinathatha umngaba bese kuthi inkomo yeshumi nambili inkomo yokuthi nibuyisele ilokuzane nibegana kusemthethweni. Wathi lezi inkomo lezi inkomo ngayinye ulimi lwasezulwini ke lengikhuluma ngalo wathi inkomo ngayinye 20 rand. Sasoyithatha apha inkomo eziyishumi hlula imbuzi kodwa nje ngokwasezulwini bathi inkomo ngayinye 20 rand. Amen. Ngize nomalume ke lapho uthi sonke kuningi engahle nguchaza udadewethu nje kuyafika nje sike safika naye la
wathi bayifika nje wabona udadewethu owadlula emhlabeni wathi ma efika nje ehleli lapha endlini lapha abahleli abalokuzana engazange asebenze ngisho ukusebenza wambona udadewethu wathi wofika lapha mayifika lapha wahleka uthe mase sesibona kusile ekhaya wafika udadewethu wathi ngiyabonga ukuthi ngingenile ekhaya lomphefumulo ngoba mina bengisho umzimba wonke lokhu ngadlula emhlabeni ngiyasho umzimba wonke ngalo mazwi ngiyacela ukudlula ngoba kuningi ngakhuluma inkosi enkulu yasehlelo uyazi amen umvangela uzone evile entabeni zone nokhahla amen Manazaretha ngiyabonga ukuba khona namhlanje ithuba elide ngifisa ukufika ngoba uma ngabe uthi uzoncika kosibanibani bethu osibanibani asaphumeleli izinto sezonakala sathemba safaka impahla esiyasiyalelwe ngazo emva kwalokho uthenga kaqala uFebruary bafika abantu bakithi umfowethu bathi hayi seningasibuyisa ekhaya kodwa niyosilungisela imbuzi ezimbili nenkomo safika lapha ngoFebruary wayengekho umshumayeli Majiya washo ukuthi obaba bakhuluma na ukuthi ama date asavaliwe kosho ubaba kwafanele ukuthi sibuye asangabuya kwaze washaya uMeyi akwangenzeka iManazaretha kuhle ubala kodwa engathi ungeze wahlala wenabe cabanga ukuthi kwenzekani ekhaya nakulenkomo waze kwangena umhlangano sizofika ngeviki lokugcina kuJuni abangafikeka umuntu wemoto wakhe ngeke kusenzeka ngase ngikhetha ukuthi kodwa ngovala umhlangano kuzofanele ukuthi noma kanjani noma ngabe imoto angiyitholeta ngizogibela amatekisi ngize la ibonkosi ngithe nguya kumndedele ngithe ngisebenza ngizama ukwenza uFrandi mangithi ngiyaqeda kwaphunyuka amadramu ngaye ngangena esithetheni sesiya ngembambo ngani imali phela namhlanje ngisesenhlungwini kodwa kwafika ukuthi ngibuya kuNkulunkulu kodwa sengimele uthe umhlangano uzovalwa bafika engaleni yami abantu bakithi yababona ungawuzwa ngendlela ezokuchaza ngayo ngoba ngifonelile kuba umshayeli Majiya wangeluleka wasethi kodwa ngifike ngivele ngizofika wathi ngifike ngizothola izelilo ukuthi kusuka manje kuya phambili ngizo yababona yona nibabona bagcishe esangweni ekhaya ekhaya edala ithi ngone inkumbi zabantu zihlele esangweni babese bebuza umbuzo bathi sizongeniswa nina ekhaya ngoba kade salinda bantwana benkosi ilokho ngelethwe ilokho lapha ukuthi ngizolalela ukuthi mhlawumbe usuku ngithola nini noma ngithola nyaka kuphela kodwa uma ngabe sengitholile usuku ngizokwazi ukuthi ngibuye ekhaya ngiyosebenza umsebenzi manje othi ngesikhathi esithile kodwa yabantu ngoba ngesaba ngizolimala into zami zonakele kakhulu eziningi nembuzi iphelile ekhaya nekade ngithi ngizosebenza ngazo kodwa sizokala phansi manje ilawo masawo maningi inkosi yokuselezule Nkosana wancayana ezintabeni zasematatiyela endaweni yasembenyana ngaphansi kwenkosi ngaphansi kwenkosi uMaduna ngiguqa khona la ekhaya ngizocela ngemvume yenu ukuthi sike sikhuthazana kancane thina abafethu singaze sibe nethuba lokwenza umsebenzi wala ekhaya ogcwele ukuthi ulethe abantu basekhaya umshumali uyathi thina naManazaretha wakithi angekayigqoki nguwe emhlophe simasiya asozehlisa kakhulu umuntu wenzile lo exercise ozehlisa kakhulu aqala kodwa embengeni umuntu wacela kuyona waphinda futhi umuntu wabika masehamba kuya kuyena umshumayeli noma akuphisibusi umshumayeli sokuye ekhaya ukuthi uyocela umndeni makufika ekhaya emndenini konke kuye kwaba bangilalela abafowethu abangekayigqoki lengubo kodwa Manazaretha angayigqoki emhlophe badala nami kodwa bakwazi ukuthi bangilalele bangizwa baphinda futhi senza njengoba kushiwo njengoba sifile manje besicela ke kwancayana zamukela impahla esize nazo konke beyimpumelelo sifisa siphinde sicela ukuthi masebegezwe kakhulume bangathuli kwenza ukuthi babuye balande isibonakala sengibene naso ngiyasixolisela naso ukuthi sesinesikhashana ngaba naso indaba inkundaba inkulu lapho kwamfula akona moshe phela umfula loya masubonakaliswa inkulu kakhulu ngenila ngathi ngilele ebusuku ngibona
ngiwona lo wamfula ngibuka kodwa ayingaphakathi ngibuka ngaphakathi ingathi khona inkomo ezikhona ezilele mhlawumbe mawuzokhumbula mababa lusa oruzazi inkomo amasekade zidla ilanga lonke imini zezihlale ntambama zezihlale phansi zetshise azetshise izimile zetshisa zilele zihlezi ziphumula nje lekusile ngibona inkomo ezileso simo esinjalo ngaphakathi lo wamfula futhi awumncane uthanda uba mkhulu nje muhle kodwa uclean ngaphakathi lenkomo uyakwazi ukubona into ephansi ngathi zilapha phansi edwaleni lenkomo ziyadla kodwa into engimangazayo ukuthi ziyaziyetshisa kodwa azihilwa amanzi kodwa yabona ukuthi zisemanzini la ubona khona ukuthi kukhona okunye okukhulunywa kodwa mhlambe angakwazi ukuchaza ukuthini enye yalezi inkomo engiyibukayo inkomo iphelele kodwa mase ubuka la esiphangeni sayithanga lomuntu ophilayo alone lenkomo lomuntu la ngaba nokudida yakhona kodwa ke mhlambe abashumayeli bazosebenzisa amen banwele inkosana lena izalwa indodakazi yakamkhize isibongo sami ngowakancwane banwele lapha ngikunywe into lapha ehlombe siyacela abantu Nkosi yami mabethatha umbhobho abantu abakhipha izwi lawo angaliqoqi khona bezokuzwa abantu bakithi basekujuleni okukhulu umuntu amemeze nje bese umemeza mayisemnyango amen lapha banwele ngiphunywe into lapha ehlombe eyigquma mangihamba odokotela bathi odokotela ngalimala kodwa mina angaze ngize ngilimala angaze ngize ngibe sengozini yemoto ngihlalileke nalento ngahlala kwaze kwaphela umsebenzi ngahamba ngaya ekhaya kodwa ngithe ngilele kwafika unyazi kumina lwathi ngiyabona mntanami ukuthi uyagula lefele into lwayibamba lwayinyakazisa lwase luthi hamba uye ethempeleni esikhumbuzweni ngathi mfose emakhosi angikwazi nesikhumbuzweni lathi ngizokuyalela ukuthi uzohamba kanjani lwase langidirector khona ebusuku lwathi uzofike ululekwe khona uzofike ukuphila ukuthole khona ngozokutshelwa khona ilokho ke engizizelela ukuthi inkosi yamakhosi ithena angize lapha ngizofika ukuphila ngikuthole la engizokutshelwa abashumayeli amen amen lona unkosana uCulu waseshowe usuka emzini wasekhaya lethu lokusehabeni khona ngoba Culu mina ngize ngeyinkinga okhokho bami bagwazana empini yabantwana omunye washona omunye wazwale wambusela ukuthi bobhubhana isizukulwane sakhe sonke isizukulwane kasekho okwesibili obaba mkhulu nomunye ubaba baba bethakatha sizozusama indaba sasizwile ukuthi amacala athethwa la omunye kobaba ugcine ebulala ubaba mkhulu ilokho engikuzele kuba umshumayeli aseluleke mase kuphela isikhathi ukhokho wethu ngaphayi Khuluma Jobe ejozine ndona koJobe sila sizonikela ngawo April silethunywe okhokho bafela impilo sesandlani sakwenza konke lokho ke njengoba ngilapha namhlanje ubuyile ukhokho uJobe bathe angize bangeze umbila ozikhwebu bathi nguhulule ngufake esitsheni ngizonikela ngawo la ethempelini unguphethe angazi umningi ukuthi noma umele ukuthi umuntu ngamunye uyakhulule angazi ngiyakhulula uNkulunkulu ashenge abakhulu abakhona kunebonakala sengiyibonela nje bese ngifeka umphefumulo ngikuphela lapha emfuleni siklina sinomao esiphela kuba lapha endlini ethi asikline kakhulu athi thina kakhulu majobe inkosi izodlula la ashekolo umfula sithi masuklina umfula uyanwebeka lo mfula umunweba kunomgodi phansi manje umgodi ngoba kunabantu abaphansi lapho manje bamuva bahamba baphambili bahamba baphansi bashona lapha ngabaphuma labantu bathi kukhona abantu abangena nesinefu la manje indina bayakwazi ukusonda kuma abaphethe isinefu lapha phakathi kwathi ukunqabe sesempelini futhi la khona la ngivulizwa lokho ngihlezi ukanje sizothandaza kuvela uqhamuka umoya omkhulu umuntu kamona omkhulu ufuna ukusiphephetha bese athi umse ukufekuza kwami athi qina nokuvula qina sokuza isibusiso sikamla ebuhleni sabantu debazele inyama kubanza bayidla ngakho sesiyabuya isibusiso sabo
mangabe sithi qhamuka ngokuzama ubone into namaphika amakhulu isuka kwimizizwe nami ngekhanda thina singicimeza kakhulu hayi yagcina ibeke phakathi ngiyibona ukuthi ngiyaphindela emuva yahlela ngabathu sivula amehlo uma sivula amehlo sokubeka imbeke ngaphambili lapha ethempelini bathi bonke abantu bethempelini sanikela ngamashumi alemhlobo sicela inhlanhla ukuthi inkosi siyibuyise isibusiso le-ehleni base ngase ngiphatha amasibeke ngiphathe ngalifazela ingane isibusiso siyelo ngiyakula ukulasha ukuthi ngosamelo ukubonakele noma sifike nazo zamthi ngoba manje phela ukuthi bamukele ngomusa ngiyayikhetha inkosi ngazezulu ngilapha amaNazaretha ngisuke entabeni zasemgababa ngumagaba ogalele kahlongwa ngisabatha ethempelini emgababa phasi komshumela umthulu ngikhuleliwe umntwana amaNazaretha ngoMeyi ukuthi ngahamba uhlelo lasesibhedlela kusengolesibili ngayesibhedlela bathi udokotela umntwana uzodlulisela esheftina yohlinzo ngithe ngilele amaNazaretha kwafika ukhulu nobaba wathi ukhulu akaze abe khona umuntu ofaka insimbi yomndeni wathi ubaba mntanami ngashadelwa uma wakho kashande inkomo zasezikhona ezuleveni kodwa yamane yafa lenye kwakuzoba umkhoyiso oyakashanga ngakho umntwana agula sicela ekhaya umphefumulo uyonikela ngo-R20 bese ucela uzelulele bashumele uhlehlu ekhaya wakho uyoxoxisana nabo ukuthi uzokwenza kanjani inkosi ibusise luzwile amen ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseKhameni uNyazi wezulu lona umile phambi kwenu ngopholisile wakabhengu enkandla ithembela lami semseni enkandla umkhokheli wami uMangema umshumayeli wami nguNduli njengoba ngilaphandle ngiphakama nokubonga ukuthi ngizile ukuphumelela ekhaya lomphefumulo ngokuthunywa ugogo wami ozala umawami komalume nomkhulu wami wasemndenini wami lapho kushadele khona umama wami ngokungithuma kwabo-ke kuqalele kanjena bengise ey'ntabeni zasemhlathuze lapho engikhona ngoba ngahlala khona ngoba sekuvuke umndeni kwabakhona izingabana nakho konke ngagcina sengiphumile ekhaya ngithe sengilapho kwafika izwi lathi kunengane yami ewusabatha yamagcina ngiyizale ngo-2010 lathi izwi lengane izolahleka izohambe ilahleke emhlabeni ngayazi ukuthi ishonephi ngoze ngihambe ngoyinikelela enkosini yasePhakameni ngalilalela lelizwi ngithe ngihleli kwafika futhi izwi lathi phakathi kwamalunga omundeni wakabhengu kunamalunga omndeni akuzothwalwa ngawo lo mundeni usetshenziselwa imimoya yezizwe ngayilalela lento lelizwi uthe yathi ingane yami sengiyixoxela yathi ma hayi hamba uyepheni uyengenisa inhlangano komdedela usuyangena ukuze ukwazi ukuthi kumnenqotheke lento elokhu ifunela amaphupho akho owasixoxela wona nangampela ngasukuma ngahamba ngaye epheni ngafikela enganeni yami kaManxiza ngase ngiyahamba sengongenisa umdedele lapho sebesho bethi sesiphelile isikhathi sakho sokuhlala la fanele ngabe wena usekho la ususepheni nangampela ngahamba ngaye epheni ngawungenisa umdedele ngathi mase ngiyisepheni ngafika ukuthi hamba uyekhaya umphefumulo njengoba ngiyana ngithunywa ukhokho wami nomkhulu wami wasemndenini ozala ubaba uthi lo gogo wami angizomhlambulela ikhwama zakhe lezi ikhwama zakhe lezi zingcolile nanomkhulu wami nanekhwama ey'ngcolile uthi lo gogo lona mangabe sengilane sefika ngifike ngangazenza izinto ngangasithele ngisithela ngoba bengingazi ngalala mase ngilaliwe uyafika ukuthi sesiyahamba sesiyakushiya-ke manje ngoba ukwenzi lokhu ebesikuthume khona ngithi amanazalethi angiphakame ngizokhuluma ukuthi cha okhokho bami ogogo bami sebefikile nginabo lana
kusasa-ke ngizobe sengenza izinto ey'phelele ngoba ngizokwazi ukwenza namhlanje ngesabatha yilokho-ke bebengikhulule khona bathi nasemndenini wakwamalume nasemndenini wakithi sekupheliwe eManazaretha amahle uyahamba umuntu alande omunye eManazaretha amahle. Ngekhethi inkosi sekuphakameni uNyazezulu ngumandluli wakaKhanyile ngisuka eNanda. Ngelinye ilanga njengoba sekuzoqala uJuni ngithe ngizile la ekhaya ngathi ngabona ebusuku ngabona kulesikhathi esemva kwami esikhulu ngabona kuphuma unyazi khona ngiphethe incwadi enkulu sangathi siyaphephuka lesi sihlahla esemva kwami lesesifude esingaphandle kwethempeli. Kuthe ngelinye ilanga ngafika lana ngize la ekhaya lemphefumulo ngafika ngahlangana namantombazana amabili lapha esangweni ephetha ngasikele yosika ngathi ngicela ningilinde la ngisothatha nami isikela ngihambe ngiyosika ngathi sengihamba ngizothatha isikela ngalithatha isikela ngafika amantombazana wasekhe esangweni kwakusemini-ke ngalelo langa mangifika amantombazana engasekhe esangweni ngase ngijika ngekhona ngithi ngiyagijima ngithi ngiyowalandela kwabe sekuqhamuka omunye ugogo emva kwami wagijima lokho wathi mntanami ngilinde ngingahamba nendodazi yami wathi ngilinde ngathi uyapha ngathi ngiyosika gogo wase ethi ngilinde bayeke lapho selehambile asihambe nawo ngabe sengihamba nalokho kodwa mangithi ngiyabheka lokho wayefaka isiketi esimnyama sinembali la ngaphambili mangithi ngiyabheka lokho kwavumi ngembheke phezulu kodwa siyahamba nalokho wathi sesisengele nathi nawo kodwa labo omama labo sisi bangishiyile wathi nabayeke labo gogo bashiyile ngahamba naye kumanje ngiyambheka lokho ufaka isiphika lokho ugogo kodwa usho ukuthi umkhokheli sihambe lokho wathi niyazi la niyosika khona ithi ngazi ngize ngiyosika lana kodwa sizohamba soyela isipoli ngaleso sosika khona sesibuya yena lo mkhokheli waphinda qhamuka lamantombazane akathi ngamnaka lamantombazane umkhokheli ayayele phansi lamantombazane walokhu belesele ngamantombazane sathi masifika la ekhaya nalobutshani lokho kwavele waphela emehlweni wami ngabe ngisambona angiphindanga futhi ngambona amen. Umana ukhethe inkosi enkulu yasepheni kaManazaretha gama lami nguPhilisi Mentanzi ngisabatha la esikhumbuzweni. Kunodaba olunye engalibona ngisephele mhlawumbe iminyaka emine. Lolu daba ngizange ngize ngilikhulume kodwa umshumayeli uSimamane ude lokukhumbulile lolu daba wasengicela ukuthi ake ngilikhulume ngoba lolu daba ngiyabona ukuthi ngangivezelwa lona nje kwakuyilento eyakadikhulunywa umshumayeli uMajiya manje ukuthi leli khaya asilazi ukuthi likhaya linjani naleli gama lakhona asilazi ukuthi gama lini nami ngangisho kanjani hawu khale umphefumulo kamalini kodwa lona le ngikhuluma ngingedwa noma ngingakhulumi ukuthi kwabanye abantu ukuthi khale umphefumulo kodwa ukuthi yena unyango wezulu lalungona ukuthi leli gama leli nginokulingabaza yabona logelinye ilanga-ke sekufika umbiko ukuthi shone ubaba ukhanyile ngathi wayeseduzane kakhulu kwenkosi umakhanya wathi wayeseduzane kakhulu kwenkosi sekuthiwa umshumayeli lo umakhanya wayiphoyisa kodwa umshumayeli wayini eduze kwenkosi yebo sekuthiwa-ke manje uzohamba uzofika umngcwabo wakho uzoba se-G2 somntaka silungisela ukuthi sizohamba siye khona e-G2 ngilale-ke nami ngazi ukuthi ngizovuka ngesonto ngiye-G2 hayi ebusuku ngilele bese ngathi manje sikhali i-alamu ngizovela ukuthi ngiyathandaza bese ngiciphize i-alamu ngi-ofe ngo-4 ngithi mase ngizungeka futhi kade sengiciphize i-alamu kube khona umuntu okhulumayo athi ayivula wena musulala ngani wena uthezwe engcwabeni kamakhanya vuka ngingwathi manje makhanya vuka ngathi ngiyavuka khona phezu konakalisweni ngokuthi uNazaretha wami ngigijima ngoZulu Road akusekho ngqondweni
engqondweni yami ukuthi ngiyalapha kade sithi zomfihla khona uzophumela khona hayi jithi lapha lento eholo la jini noma ngifika lana ngithi ngizangala esangweni abantu bagcwele bavimbile ngale kusekhona leli sango leli landivulekele kodwa ovulekela ngasematoilet ngingene ngawo ngithi mangena ngathi ngibona abantu belungule nangala ngasesangweni athi umuntu kudla ngasengadini kudla khona kulaba abantu ngishone kubona ngithi ngiyahlala ngiyazinzake lapho sengqondo uNazaretha athi dlula indlela bakhokheli uye phambi kwabakhokheli ayingize phela ngicela indlela ngidlule ngithi mase ngilanda ngasesangweni athi hlala lapho-ke ubona umakhanya encwatshwa nangu wethu abashumayeli lapho shumayeli simamane shumayeli majiya bamkhiphe ebhokisini ushumayeli makhanya igodi lakhe limbiwe la esangweni phakathi kwesango limbiwe igodi lakhe athi umshumayeli indwangu ayibeke phansi bamkhiphe ebhokisini bamgoqe bobabili la emgodini kukhona abantu abaphakathi emgodini engababoni kodwa kunemvumo ngathi bona balokhu behlabelela la emgodini bese bayamthatha bamgoqe bamnikeze laba bantu abasemgodini ebangabonakala ngikwazi ukubabona bese bayagqiba umgodi bawuvale futhi mbonile kumakhanya sengcwatshiwe kumakhanya yake manje na ngivele ngiphaphanga nase ngiya lapha ejithungi ngithi ayibo ngitshela umshumane simamane oyeholo ngiyadidela ngijethungi shumane simamane usengcwatshiwe lo muntu madoda esidle ngayo lana ayi umshumane simamane athi umbone phunga ekhaya emphefumulo usengcwatshile kudala ngo4 silapha emngcwabeni wakhe uNtoni ngongcwatshwa akasekho ebangwele lento ngayibona ukuthi ngelilanga sihlala abantu abakhandwe bethu masibafika siyababambezela ngalezi inkonzo sizenza umuntu ongcwatshwa ngo3 kanti umphefumulo wakhe kade uhleli ekhaya emphefumulo umlindele yini angabona khona ukuthi ikhaya emphefumulo ngani kwagcwala kimi ukuthi ubefuna ukungikhombisa ushenge ukuthi wena lokuthi ikhaya emphefumulo wona ikhaya emphefumulo kanje ngiyabonga bangcwele ngiyathenga inkosi enkulu yakuthe ngophakathi uyaziwezi siyabonga abakhonza bakhe basezulwini bantwana bamenzi wezulu nomhlaba ithuba esibhombe nqa uyaziwezi lokuba sihlambulele abazali bethu kodwa emhlabeni okusho emhlabeni ngofekosha nasezulwini okhulwa emhlabeni ngofekukhulula nasezulwini bona emhlabeni ayikho inhlambulo waphesha kwethu ingalanganelo wethu thina bese sitakuyenza thina ngoba sizwe ukuthi uNkulunkulu uhambe ekabeni nomkhulu omncane bese sifuna ukuyenza sikwenze sikwenzayo apho-ke oyinzalo kaMkhulu mdala noyinzalo kaMkhulu mncane kuhlambuluke ube nje aphunyele ezaleni ukhumisana umlotha kethelana phela amagumi namazolo nokwenzeni ekhaya sidle ndawonye lokhu singakashoni ilanga sesidle into zethu ezimnandi sihlabane sesifananiswa yiyo lento esiyidlayo amuzomisa yampongoloza ukuthi kufanele sizwile ngesanduhlambulula umkhulu wakho ukuthi wambulala umkhulu wakho qale phansi manje lento kodwa wathi uyahlambululana ukushembele ngifuna ukuhlambululana empilani mhlawumbe niyayazini ibhethu yasuka kuphi niyayazi imibane engabane khona ekhaya yasuka kuphi ingakhela ushembe bakhuza bakhe satheni ekhaya emphefumulo ushembe uzokanda izipi zasemandulo esasingazazi zemndeni ngemndeni abafakelwa khona kade khuluma nethele okhokho babo babulala nabodwa akuyona izolubulala nabodwa ungathi umlando uzisho wona abanye babangukhosana abanye babanga ukuthi kwafanele inkomo ithathwe mina kwafanele lothole umini udadewethu wangafanele ukubeke yandle thatha ubukhosi izinto zasemandulo mawulandela umlando uyachaza ukuthi abantu babevesi benebhethu ngivele umoya omubi phakathi kwabantu uzocela phansi indalo kaNkulunkulu
ipi alolwa manje mase thina ulamlili sigcine ngoba uNkulunkulu esisusa uthuthuka ngaphesha kwethu sinesabi inkomo lembuzi siyafunza lo ushembuza phela ikhale emphefumulo ukuthi yena ngokuyazi impethe kangakuphi uyazi lezo uzoqala lamlela abantu thina efuna kuthina ukuthi size lo muzi bese sibambelela thina angene ushembuza bafake lapho ekhale emphefumulo abenze lokho okulungileyo okwaziwa uye. Amen. Sithi mhlawumbe uThukuni ithubesesile. Sithi yehla moya wengcwele. Ngena kubo bonke. Usebenze lokuthandwa nguwe. Yeah. Siyacula lewasazi chathi. Namhlanje uNkulunkulu usezingwethu wayithini manje la. Uyena ungena phakathi kwemphefumulo wethu eyinodungana. Ilo abantu bayamuka egcawini ngololini abalamula baphumisa umlomo. Bathethela abaphuculi kwameza baselulana ngaso wena ntombi abantu bangino abakhuluma iqiniso babesathi abazokezela kwamaikezo kwangalekhali phefumulo la ekhali phefumulo abantu baya ushembe abethuli thi amen uyabethuli kwabo zambe zogqitshwa emgodini walamkhawu ngiyaqolisa munye kuphela umuntu wazi ukuthi izini iqitshwa kuphi namahlazo namanyala kushwa unyasi amen ngeke wena uphila uthi ngizoqina ikhoma zoNkulunkulu inhlabathi yokubopha mazofile ithi wena wasijolisa nazi ikhoma zakho thina salelanga thina izini sathalela ukufaka imbewu kumele ukudla abantu uyithatha uyifake emfuleni umfulo wokubopha mazofile ngoba uzwa manje umfula ngoba wenyama kodwa masofika usumoya uzobuza ukukhuluma umoya uzokhuluma umfula ukukhuluma amanzi ukukhuluma umhlabathi wena wasijolisa nazi ikhoma zakho uyambona umuntu avuka kusaphuthi kwamoda umuntu towayelahlisa saphila munye kuphela umuntu okwazi ukulahlisa abantu ikwama mayibonkosi amen unyazi amen thandaza ngokuqinisa okhokho bakubonisa kakhulu ukuthi abaphezeli kwama into moligenza ukuthi ngolingalizi ngokwekezo ususudala uyigqoka abe ukhamba umanje igezo ziweleke uzofakani masifile ukuthi ushebe manje igezo ikwama lezi khoma zayihlele umuntu obulalayo laba bantu ababulala baphezulu kwami njengoba baphezulu kwami ziyalahlwa lezi ikhali amen zingaphinde zivule phakathi komndeni umzulu wakhuluma la uthi umkhokho wakho wathi ngeke ekhale phezulu nongahlisi ikwama uNkulunkulu angahlisi kwama abese iqele ejuleni ongelamkhawulo usengathuka umuntu enzalweni yami amen manje izinto maseyigezi bayikephe uzowethathe lo aphile agodle labona ufake izinto eceleni ufake izinto ngoba naseqaleni bakuthi ikwama zokulapha kodwa sengena izinto zokubulala azilapha abantu bayishithi kwasemhlabeni ingakho into umthandazo uqinise okhokho bakho bakuqinisa abakhulu kahle la ekhaya phefumushembe uyayigeza lahlisa abantu ikwama bese yabageza bona mayongosi amen bakhonza abahle basezulwini siyabonga uNkulunkulu wasekhaya esiphele ithuba sesocela umbangelo wenkosi siyabonga kusekhulumile walelizwi athuye imndeni yakho lizotholakala ithuba umbangelo wenkosi bese siyawezana amen amen socela ukubusela umsebenzi kaNkulunkulu ngesabelo sekhulu namashumi ayisithupha 160 ngocela umshumayeli onezwi elikhululekile ngaphijelele ngami empetho umkhuhlane umshumayeli onezwi elivulelekile asabelele lesikabelele eso wisela ngaso umsebenzi kaNkulunkulu emva komthandazo umbalo wenkosi obesesicela isibusisi inkosi buse bonke abantwana kade bekhuluma amen inkosi busekukhama ngcwele 160 kabele umshumayeli onezwi elivulelekile izila makwala aya wesaba
Jesus.
Siapa yang